mislim da je svaki dan važno razmišljati o ženama, jer svijet postoji zato što postoji žena, čovjek postoji zato što postoji žena. Vrlo je važno da se obilježava i ne samo da to bude puki praznik, ne samo da to bude karanfil, da to bude ručak, da to bude poklon, da to bude izlazak, nego da se svijest ljudi podigne na tu razinu, da shvatimo da je žena zaista ravnopravna s muškarcem, ne samo u biznisu, nego i u braku i doma i u obitelji. U svjetskoj dramskoj literaturi je vrlo malo ženskih uloga. Muške uloge su naslovne uloge, muške uloge su glavne uloge. Imamo Hamleta, imamo Otela, imamo ponekad Romeo i Julija. Ali